Hi mayam, Sonia's kitchen da Sonia na mayam bu muka taram no opchari. Ngasi ay Ganesh Chaturthi gi lai khurumba chacharu ge mayam. Akhoi manabi amagi jumda Ganesh Chaturthi tongni aye. Ado lai khurumba chacharu ge mayam puna makpusu Ganesh Chaturthi gi jai phaba phongdok chari. Adu di ajaraga mo chara ge mayam. Ai hujik chatlo gi ge thorang loire. Hujik ajaraga kamai tawromge ado mayam do ucharake. Ganesh Chaturthi to khuramdori ado lawaina hairakpagi ai Ganesh Chaturthi khuramoge ana laksari ado mayam puna makpusu Ganesh Chaturthi gi jaiphaba phongdokchari adudi ajorga mogulage ko mayam lai khurambam jawre se ko tara jusu lai se ko ima mai bine ba ko ga tina ba duga koina asum tara ju ko jari amoi lai khrami do se ko ima na bisi gi ne ba ko se moi gi ni lai khrami se ima na bini Ganesh Chaturthi gi ma Ganesh puja taujari nang kai hai wa ni kai ai hai ba ga jadi adudi manung changasi jengasi mayam like from me jeng view sei sona mamon son ba hori ado hren ngak leiraga mayam ayu gelako kolako loi usarake oh lai jeng usi manung do mayam lai jeng usi ko kai do ai no mamon ihun pina bagi orang tauri asiga apa lagi from dari from dosa kan Ganesh Chaturthi na from nari do asini mayam khoi samda sa khade na nauta mok nung dang da program lei adu ko mu jarake pagi thogan do ye Ganesh Chaturthi mayam khurambiu jaipa thaujal ni biu mayam da mayam ipa dagi se mayam ama se moi pungi sei sai lai thogan dori asiga ihun gi thorang tauri samda ihun hodore aiga na ihun gi thorang tauri jengbiu siga ai khra thapna na mini jam manak changhan dare jengbiu ko yamba sentha sangai aisu ngatang sonda pung se sakpa kanglu se manakta amta changjeru gi ge oja sing se manakta thokon ngatang changu gi ge lai hiruk tu jenge se lai hiruk jen lai hai tawro lai hiruk ha lai hiruk jen jasi ka tumin lai sam phajai ji kaino ni lai hiruk to haw bro hawi hanu jeng ai ro hawri khaji jaroi dro jani koi lai hiruk jo bichari ngale ga kai cha doi no khechri cha ni ngale ga lai prasadi thongjarage ai gidi na ko ai sai ke mongol pira mo la heru laddu jago bimola isani ba ang tang laujage na lau se la heru li hori ni Ganesh badagi Ganesh muzagi Ganesh babagi haina isani pagi laddu ni hori ba ai la hori to ani kha
lai heruk lai si su lai heruk ni asai du na komla laddu apel kai ka asina akhoi but aina sigadi katnai si se chana ahingba chana ga adoi hawai muk hawai do adu doga lai da si se akhoi ahingba swai sema katnai adu purai ba kai nga lai khiti cha akhoi olang en ukhong da la phammi ukhong da phammi ni samandana ukhong da phammi olang dana ngak le ga lai pasadi khiti charani de jum da hallani ngatang lai khiti charani adugai jum da hallani yam sai mayam lai hairuk lai pusadi phangdore ase mayam jengbiu lai pusadi khisi oina mayam hujik charani mayam jengbiu khisi chaba lai gi tamak khisi katle mayam da hujik khisi sanaba haurang taujare adudi akhoi di asom nakanda chaurage ka chalene ba han mem saba chakhare akhoi di asiga oine sajarage akhoi oja ni se asi oja hai taro hai YouTube tara jo karam dagi hai si su akhoi ima me bine akhoi tina bai sum tara jo kaure sina akhoi na pi ngai ta ko oja ni hujiki headmaster oina ojai macha su doctor oiri ado hoje akhoi khasi chaba horage lai heruk mayam ganesh puja hojik chaba hojarage mayam ai saruk siga leire adu saraga hairage hawra haw try do lai heruk ni angoba leire ganesh puja gini mayam lai heruk ni se jeng angoba hawe mayam opa mi dokhina tau ne ngai ja dro dokhina sutang ni dong ngai le de an jing je khoi cha bo loi de je mayam je dokhina khar khar tau ga ne aina ngai bi wai na ngai di angamba mayam sigi pise bithak se loi daga dakhina khar khar tau jage aina mayam akhoi phamna dakhina ngai jari akhoi lai khrom loi re huji lai khrom loina jum chalage tauri chalage imanabi na kwa sa hoi ma more de kwa purak pala yai do sa hoi ado kwa do saraga chalage ngasigidi blog se lai khrom lakpai blog se matang asiga loisen jarage mayam na nuksibiduna ai channel se bu support to view subscribe to view like share comment khara to view mayam ado ngasigidi lai khrom loisen jare ado ma kwa pure akhoi da kwa sawaina asi kwa se saraga ngasigidi blog se matang asiga loisen jarage mayam thank you everyone